me cheche obi bia de Emadek TV so nyame enhira obi bia okoso ehwe Emadek say or subscribe to YouTube channel na de videos egu a o comment o like o share de my ene makwakohwe minua de che TV video obi na sa video na mpese meka ho asem kakra ene say abrantie bi ananse meka say papa bi egina Nature TV channel so video bi Nature TV aye na nsem a wo kan say Odehyieba Priscilla ene Davelyn mo ene enkwala bebre na onu fu se omo ye boni aye etia enkofo no saa enkofo ni nyina no wo mo ehyebre ananse wo mo adwumadi omo ye nyina no ebe kan hye to the stand say na o kan nsem bi e dia afa Davelyn no Odehyieba Priscilla ho na no ena mpese meka bi esan se me no to me no me hu se enkwala no de nya ebone enkwala no nya ebone bi a wo mo maame no no mabusuafo ne wo mo ne enkofo bi ahye akire no ena it created this confusion name post at sample on what basis ena was say nipa ni gina so na sa papa no gina so editumi di kan sansem no fa sankra no en babia wo gina wo kan sansem no ene no me nsem a wo kan fagu edi agu nkura yi so no entwaye say etimi so opanyini ko na sa bra bi esan say ye nye sa no matter what happens in Kolano say o maye bone say whatever o maye bia no ye wo kwan e fa so e kan sansem we you can't just say anything to think say sansem na wo kan you think that you are right and answer who say no na ye the right thing to say no that's not the right thing to say to AJ any Odehyieba Priscilla adwuma whatever that happens between them ama isi omuntemante no Nyatie bia no se tueje eye na dwuma Odehyieba Priscilla eye dwuma Davelyn ene ye friend sen the godson ebe ye dwuma nye asibia ama na muntem ati bia no the godson ebo na dwuma the godfather eye na dwuma ye pa dwuma ogusu a wo ye no ye dwuma pa nye asidi asi but nsem na brantie ne kana say look eni soso mo me enko ne enko tie videos no emra ye ba wo mu pejada na won bebre wo wiase akosi se won bewu efiri se number 1 omo ya avoya wo mo amo okay number 2 nini e peja no na ye ne ya wose yakwatete ne katrama so akwaji aduro akwayesu woni nyum tuni bi no woni mo nyankopon favor dan nua no so nti wo se nua wo de o ta social media recently issue be a pega akra keto be otonya friend Davelyn boatin okay one in the manager Alexis the godson okay ensensem bi asi ama obetra Nature TV okay esunye ese Alexis nhwe no anya na kore obi na influence akwara no Alexis hwe no ye ka se hwe dey so obi ma one city kura to do aduani dia oyo oboafo onya ne kura no boni aye na oyi Alexis na akwa won tumi mu bi wow Davelyn boatin I want to know you because na niasi wo sunsun tie me obi biara omo atade ye hye ma men kan sem kire nkofo a omo di asofufu achi omo di ntufu achi aya me omo ye omo sa ene na wo se sofu no ene na wo gu na nimase o na kire bi beba wo sa na obi di be yo dia wo di ye wo niam kire bi beba so me see nipa you ungrateful papa akura bi so wa sister ni ya fe na Odehyieba Priscilla the manager ni 2AJ and sen bi si Odehyieba cause I fell so ko interview ni mo no say ono kra na etisika to wig man manager ireshe and the manager no emwa no odi ni sika anya no kore ono so oya hantan sa me sa again mi mintie no nyum Odehyieba dabi mintie no nyum da ni mintie so da wow mintie no nyum da girl bi na me am tie no nyum ayi like ose ayi mame pa ose Esther Smith mame pa oh ne manager kura minimi no ma ba me nchen kura da oye sa type of group ni bi ono so ya babawa asese minim se Doreen yeah okay ene Sandra bi omo na me young ladies no ba o ya kwala na wo start pick sa life na eyam panyifo ne ye nyomtofo panyifo ne ye wow
na me Ghana musician you be no antie ni mu ni ntie omonyom enye me de to me wow wo to me life keke won so obi atonyo mama acheche ni atuda won so obi atonyo mama five brother paida ba e da kusibu atem in the next 1 year edi anim in the next 1 year coming Odehyieba Priscilla sunsun de na mfa no me de mi hu mfa no okay because me follow no okay me follow no so da na me follow no da no no nko ni ntuni aka wo Ghana ha me ntie no nyom papa ade o mpenasem me penasem na ade na untie no nyom da bi tumi ni no nyom tu ma me o ye nyame sofo si tumi me yesunsun so le sofo okay okay papa it me di sunsun na tonwom me di sunsun na tie nyom on se me boy da miriku me di sunsun on se bo sisi amafo yes on se me bo Esther Smith okay on se me bo Stella Dugan okay on se me bo friend say KJC on se me mabo brother Same eya na nipa nipa ebu de wo nipa ho but o mo hwe de wa komam na eti video no yakwakoti aba no eti se mo amutie video mo tin nsem a papa yi oka na nse abrantie ananse nsem a wo kan afa Odehyieba Priscilla ne Davelyn wono seriously me nka se de ekoso wo Davelyn ene the godson no manage ho me so won nsem a me ba be kan afa sansem no but to me not to the extent say ye be can no mensem edidi atem aka nsem a enye nyan edi a kire sa ankofo wi mu it is a wa on so wasem bi aka fa sa video ya me dey ato wi no misro comment by sending me a WhatsApp message, sending me WhatsApp voice message fabra na mebo am obi a yeden atibi se o send na person mebo ka kire me se mebo o mpese mebo nso ama me hu se o mpese mebo send me voice message. My number in the good screen also 0551973717. Na me twin fan to screen also. Na I mean me fa video ni fa mra bonte na amanfo so ntie wadwon so. Me next video wa eba video wani beje ho pa enche medanyam yase se wakoso na watie me na wakoso hwe Emadek TV. Ibesan so je bia. Bye bye.